Bazar Committee ni yago notice riyawino subaijaka behela hatini falno. Saimanka highway senamna bagai nahajak tangbo tango kuai hangko tulasikor adi blok bai khobjak behela hati bo khobjaka. Aboni bagai hatini falno subaijaka. Pia Bazar Committee ni phasing hatini falno subaijani bagai notice rijakya. Notice rijakyawi hatini falno subaijak bai Bazar Committee khorang tisalakya tangsalo ex MLA Bishoketu Deborma Zonal Chairman Bishu Deborma patima thayo thangai sogokya. Belakang ambai cini media person semua, teh jung kini belai kubal kaham, jung mahai jora hamnya jorawa, sublocation sikang, je behla bari bazar ni pura building 47 ta store damage ba demolish khejak nai, ani bangi borok player kuno notice riyawai no salta sublocation sikang sobai to mamen lukha, teh jung ni joto pal busawai, borok no kuno player notification riyawai bahai kenor demolish khaiman ka bahai saman pareng kai, borok muna yakai kelangka, kai jung kini, awni bisinti kai jung kini bazar committee ro khawaya ঠিককে পড়ানো রিফর্ম করে বিকা তে বুসকানি সালো जों जयेन्टलि भाबे बाजार कमिटि निगै जों ते चिनि प्रशासनिक निगै ते जों आं साक बायथाम निजि जुनाल चेयरमैन निगै बा ते चिनि सारनाव जों तिनि कयखा चिनि बाजार एरिया निखै विजिट खेनाय मंगै ते जों बुसकानि सालो चिनि एडिएम ते प्रशासननि जे हाई लेवल तंनाय बरबे कक सालाय जे 47 टा बिल्डिं डेमलाइज मा परे अल्टरनेटिव जुनो कोनो एकटा अरेंजमेंट खाइदिना निबंगै बरबे कैसा जुनो रिटर्न कमिटमेंट जुनो रियासाक जों मतो आबाय कैसा अल्टरनेटिव कुनो अरेंजमेंट खायके बाहाय दिमानाय आमगै जत्त चुगिया बर रक ताबुक रांग्रिनि से फामिया हालो खामियानि जराव माहायके दुकान सुबायरि खांगाय बाहायके बंनि ব্যবসা বাণিজ্য রক জানাই আবার বাঙালি চং তিনি চিনি সার নম্বর জায়গা ফাই এরিয়া রক নব হরকা এই আবার বসান সালো চং কিছু দিন বিসিং চিনি প্রশাসননি লেভেল বাই কক সালাयाखै চং কাইসা চিনি যে পাবলিক তে জানি দোকানदार ওয়াম চিনি बर रनि जे डेभलपमेन्टनि बागै चं जतमे কক सालायै बसान सालाय यापि सालाय Kalau behelabari hatiwo kebangma hatino kebangma open set rok sebagai जों माने इलेक्ट्रिक जों चेयरमेन दङ जे अजागा जे फालनाय रक जे बंनि दुकान सबाय माने याबलो बरक बजागा दुकान आसुखिनाय आबो ठीक ठीक बंग सेटलमेन्ट खालायरिया खानि बागै दिनै आं खोनागा जोंनि जुनाल चेयरमेननि बै खय जुनाल चेयरमेन बेयाव जागा थांनि बाजार कमिटिखौ खाजाका कमिटि एक्जिकिउटिभ बडि रक दाबो नेशनेल हाइवेनि बरं जुनाल बाय बै अजागानि एडमिनिस्ट्रेशन आइटमनाय एडिएम फोरा आसुलाय सबाय खामानि फ्रम अजय अजागा जे फामि दंनाय रक बरं बजारखौ सेटेलमेन्ट खालाय आमार बरकेसो सालायखिजानाय आपातत सबाय मानि बन्द खायबाय